Na no me kwasra gifty adoye en Sunday na mkatire ne se maami gifty o maami aye o beye ne he en o se baabi Dr. Aban eye na ye astroturf no so en o beye ne so na mse wonye ne wo so astroturf no wonye ne so kwama fafantomo ema astroturf Abusia ye nyina ye nim Empress Gifty. Na sense ye beti Empress Gifty din bia adwom ba ko pen ye na ye ba iti. Abusia era wo sema ye saka over the week and say ya Empress Gifty ye honorable Hopsina Adoye ne yere ne maame aka baabi last week no ene ayare ho sempa ne ebeto social media ne so. Adofo bebre nyina ye page adwo na befi enyina ebehwa Empress Gifty ne ma media sebi ayeti se ba fine uniform de ma me odin the support o true man be ye ni ene baby a obehu Empress o perform bia no na ne ma me nso ewo ho na se mi beto social media yi so ene over the week you say celebrities ni bebre ni colleagues ono moto nyum nyina bebre na ekokọ wana bo mi onkwa na ni me a mi Abusia maame Diana Asamoah edi nkomo bi anopai kyerese okupi mu ewo Empress Gifty fia okoma ne yakono one Empress etwetwe nkomo na nkomo twetwe ni mu no ye maame Diana Asamoah se obusa Empress Gifty se ehefa ena nyame ya adoma ombetena na omaye ne maame yie no eho ena Empress Gifty na nu yiye ode baaye no ye maame Diana Asamoah ne boa nwoso enu nti waba abontena no wode strong warning ediama Empress Gifty eni ne kunu Hopsina Adoye abusia let's talk GH rumors and then the first time I pop into our video I mess sure so be subscribe no leave you comment I comment section ho se ne simfo nyina se ne wadwe ye ono abusia mami hu no comment section ho no woni akese ye maame Diana Asamoah ediama Empress Gifty abusia eni so tiase ti na no me kwasra Gifty adoye en Sunday na mkatire ne se maami Gifty o maami aye o beye ne he en o se baabi Dr. Aban eye na ye astroturf no so en o beye ne so na mse wonye ne wo so astroturf no wonye ne so kwama fafantomo ema astroturf ne koye ne wo so wanto ama NPP nti kope wasase a o beye dan o beye wo so what you see mama no last one oni ni kuna do ye nyina se astroturf no de omoto o maba no ma no nko no omnye anyima no eduru bre bi ne nyankopon amie wani a Jesus obaji ahonhom bia di obaji ahonhom bia di de no den honhom ne yezo na onye boni o ohwe ano aka odachi a kyerewo senti na yese bra Moses koduru Pharaoh no mu a ode ne poma ne to ho edane wo no Pharaoh so de ne de ne to ho edane wo enti nsankyerane a nyame nkrofo ye no obonsam so nkrofo omuye bi etumiye bi quotation a Yesu quote yi wo Matthew chapter 4 no obonsam so quote quotation the better no hu differences Jesus eje so ma won konkron ye dan aboa wo Jesus nansa ababa abantie bia ba social media ye to aba wie yi ana me kase mimi nyankopon no onya mi mu da bi o mami hunu ahead o mami hu de wo manim Jesus enti ade na o mami hunu manim nti no ade kroni sia enhya me so e mami nwene e mami teten hahai because wo ne hu konkron nante yi a saa na twere naka wo sese honhom ne demonama muni mrase Jesus ana me kase awurade mami hu se NPP ye nwini wose ene Diana Asamoah twantro na me hu se saa brante no ye baby wonyame mu me bremu no because se wonim nyame asem a edi nkan komhye bia ba na di ye bia ba ye boso mpaye bidi we betwam
ebia na bantie na sese ye mane te asem na meka ye na se adi ye bia beba wa brabom eso bosom paye odifo Isaiah nyame di asem ma no se onfa nkoma ohini Izakia we nya dayem o enye dayem dabi we yan komhye ne bai we yan komhye ene wokọ fasika ene wokọ ka kire ne se awurade se men kan kire wo se Jesus so wo fie nsamanse ye wo will na obewu na wunya nkwa sank wo kan na no ano no enso wo bompaye oni awurade kasa se papa ebrei mu nkomhye we minyintom Jesus minyintom enti sadia me wansam bia me na obeka ensama me na obeka ne se yenko ho ansa na yebetoa we so because man fra me twa mu a me hu so wonam a wo keka ba we ye baby nyame mu epesa me manete ase se sa awurade yi kira eduru bre bi abosom pa ye nsesan ba kekan second chronicles chapter 20 second kings chapter 20 verse number 1 to 7 Second Kings chapter 20 verse 1 down. In those days Hezekiah became sick and was at the point of death, and Isaiah prophet the son of Amos came to him and said to him, thus saith the Lord, set your house in order, for you shall die, you shall not recover. Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, saying, now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good in your sight. 7. What is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. And before Isaiah had gone out of the middle court, the word of the Lord came to him, turn back and said to Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will heal you on the third day, and you shall go up to the house of the Lord, and I will add 15 years to your life. I will deliver you and this city out of the hands of the king of Assyria, and I will defend the city for my own sake and what for my servant David's sake. Verse 7. Verse 7. And Isaiah said, bring a cake of fig, and let them take and lay it on the boy, that he may recover. Amen. Midi wayi betwam sade be ya brantie no so ye NPP ni o ye NDC ni no obeti ase se me menyen komsheni me yesempakani ne momu ni nyame nante ye a da bi o manhu ahead ti no se honhom ne de ye nama ye ni mrase. Second Kings chapter 20 verse 1 going was na enanu mu Izakia yare owuyade na emoso ba odifo Yazaya ba ne nchen be ka kire no se awurade asieni shawo fie nsamanse na wuri bewu na wuri nyankwa ana Izakia dani nani kire ofasuo na obo awurade mpa ye se awurade kai se de mananti wanim no krem ne akoma eye pem na maye de ye wo wani so na Izakia esu kase na Yazaya nya mfrimfimfin abanwa mu no awurade asemba ne nchen se sane koka kire Izakia me man sohwafo ne se awurade wagya David nyankopon sie ni mate wo mpaibo mahunu woni suo hwe me na mesan wo yade da a etoso miensa no obafura kwa awurade fie na me demfrinhie dunum ebeto wo naso na majewo afri wose na majewo ni kuro yi afri Assyria hinensem na mabokuro yi ho ban miara makoa wose miara ne makoa David nti na Yesaya enyamf wose na de na Yesaya se momfa bronoma a wabo ne toa emra na momfa metare mpompo ne so na onyankwa odifo Isaiah ko ne nchen enti abrantie ne se mi hu ye ne nanka se me kan ye gya aba ne to da bi odifo Isaiah ko ohene Izakia nchen no a woko ka kire no
animu ni animu no sorry nankasa se oyedan ojai mpaye ne bo nankasa se ojai mpaye bo because odifo major prophet akasa but wonya nyankopon mu gidie se awurade kasa wie a edi nkan no enka nyame kasa wie ano no nanso wonya nyankopon mu gidie se papa na kasa de nanso me wonsem bia me nso me ne beka Jesus nti da bia me kasa diye ba se be koso wo wabrabo me egira wo so na me nyankopon ne dia wo ye me ne se anamo bia me mekise metu no oma mi hunu animu Jesus nti bra mi hunu ye no oma me te ye no even a week before ye beto aba me ye 5 days dry ye te ha no na munim me ye 5 days dry water fasting ba mi break ye no ade mi hunu ya ne se ese ministry ho no wakotena obi fie na wuyi uniema firi ho wuyi uniema firi ho ba bia omu yi wo uniema firi ho na chese wasa confirm ma bompa ya de nanso ebren mu ye bra onu nyame de waka no waka Izakia de woden sesa bai ba mi de mi hunu se na pese me de madwini besi suwa na amaso se de me pe na ma me di awre ho anka se awurade disappointment ma ye den majai nyame so na majai NPP eno so de bi nsida so otiase ti na no me kosra gifty adoye en Sunday na m kachire ne se maami gifty o maami aye o beye ne he en o se babia Dr. Aban eye na ye astroturf no so en o beye ne so na m se wonye ne wo so astroturf no wonye ne so koma fafantomo ema astroturf ne koye ne wo so wanto ama NPP nti kope wasase a o beye dan o beye wo so what you see mama no last one oni ni kuna do ye nyina se astroturf no de omoto o maba no ma no nko no omnye anyima no enti brother ne ntiase se meme Diana Asamoah mintwantro na mmom awurade ma ye hu ahead na de bia wo de aye onyame ade bia nka wo de ho atoso a ade ni sie bia wo bebodam ana wo beye na ana sofu de mekan fakakra bi soso ne yanko na kwese hine banaba me pacho no kore nyame ene ne mbakasa na obo ho mpaya nyame tumi dane no ebo so a the sovereignty of God de nyame akasa obeye no eno ano obeye tasema kan de no kore pepepe nti wunyini nyame mu a obakasa worof ena even kran komhye ye hye ne se bebo no wa mo ho mpaye etumi delay